conocemos toda la historia, Ne poznamo celotno zgodbo, pero me quiero concentrar en Simeón. ampak rad bi se tukaj osredotočil na Simeona. Simeón sabía lo que iba a tener en sus brazos Simeon je namreč vedel, kaj bo držal v rokah. por revelación. Prejel je namreč razodetje. Sabía que iba a tener al Hijo de Dios. Vedel je, da bo v rokah držal Božjega sina. Podemos preguntar por lo que viene, Ne, lahko vprašamo, kaj sledi. pero tenemos que prepararnos por lo que Dios quiere revelar. Ne, moramo se pripraviti na to, kar Bog želi razodeti. Sabemos cuál es la función de la iglesia. Ne, vemo, kakšna je funkcija cerkve. Es ganar almas, Ne, da si pridobi duše, discipular da poučuje y enviar. in odpošlje. Y eso es lo que de una forma u otra Simeón estaba esperando. Ne, in na tak ali drugačen način je Simeon to pričakoval. Era una simbología de salvación. Tu je bila ena simbolika odrešenja. Era el salvador del mundo. Ne, bil je rešenik sveta. Era la consolación. Bila je tolažba. Pero él sabía, Ampak on je vedel. había tenido encuentros con el Señor, con el Espíritu Santo. Ne, on je v duhu, svetem duhu je čutil od Gospoda. No es que se lo contaron a alguien así nomás. Ne, ali pa mu je kdo povedal tako. Escuchen, iglesia, son tiempos de dar pasos seguros en el Espíritu Santo. Glede cerkev, čas je, da moramo dati trdne, gotove korake v svetem Nunca lo duhu. hemos dado. Kot tega nismo še nikoli prej. Yo les voy a contar una experiencia. Vedno imamo eno izkušnjo. Como todos los que trabajamos en ministerios, Ne, vsi, ki službujemo v cerkvi, tenga en cuenta que en mi caso viajo bastante. ne, jaz recimo veliko potujem Dios me permite moverme en varios lugares, in Bog mi dovoljuje, da se gibljem na najrazličnejših krajih. pero cuando llegó la pandemia, Ampak ko je prišla pandemija, te quedas bloqueado y dices, ¿qué hago? si enkrat blokira, ne rečeš, kaj naj zdaj Es la naredim. pregunta del millón. Ne, tisto eno vprašanje med milijon. Ya no solamente espiritualmente, sino física y económicamente. Ne, to ni zdaj to vprašanje samo duhovnega, fizičnega, ampak tudi ekonomskega. Y empezamos un tiempo de intercesión muy fuerte Ne, takrat smo začeli eno obdobje posredovanja v molitvi. por causa de la pandemia, porque gente llamaba mucho para oración. Zaradi pandemije veliko ljudi je klicalo za molitev. Y una de las cosas que me ha impactado In ena od stvari, ne, ki me je resnično se dotaknila, es que dentro de la pandemia je bila ta, da znotraj pandemije es donde hemos ayudado a rescatar a muchos pastores. smo pomagali rešiti mnoge pastorje. Es donde más hemos invertido económicamente. Ne, in še bolj smo vlagali ekonomsko gledano. Se los digo sinceramente, To vam lahko iskreno povem. que es algo impresionante la economía que está moviendo Dios en el Espíritu. Neverjetno je, kolikšno ekonomijo Gospod pretaka skozi duha. Pero tuve que tener un encuentro, saber algo lo que iba a decir Dios. Ampak moralo je priti do enega srečanja, da veš, kaj bo Bog rekel. Como profeta, Ne, kot prerok. la gente puede preguntar, no, Dios te habla muy rápido. Ne, bodo ljudje rekli, ok, ampak gled, Bog ti zelo hitro govori. Sí, es cierto, la palabra está ahí. Ja, res je, beseda je tam. Pero hay cosas que tienen que ser a nuestro corazón, Ampak so pa stvari, ne, ki poleg tega morajo biti še v našem que srcu. cambien un antes y un después. Tiste stvari, ne, ki naredijo en prej in en pozneje. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿cómo quiere que hagas? Nisem Gospoda spraševal, Gospod, kako želiš, da jaz to naredim? Y ese clamor que subía al cielo, Ne, in ta klic, ki se je vzpenjal v nebesa. escúchame bien, iglesia. Ne, cerkev, poslušajte me dobro. La iglesia sabe cuando su clamor sube al cielo. Cerkev ve, kdaj pride njen klic v nebesa. ¿Y quién lo recibe? In kdo je ta, ki ga sprejme? Lo puede recibir el Señor Jesucristo, Lahko ga sprejme Gospod Jezus Kristus, lo puede recibir el Padre lahko ga sprejme Oče, con su poder. so svojo močjo. Y entre esos que estaba postrado en el Señor, Ne, in med tistimi, ki so kličali pred Gospodom, escuché un diálogo entre el Padre y el Hijo. ne, sem slišal en dialog med očetom in sinom. No todos los días lo escucho. Ne slišim tega vsak dan. Fue algo Ampak to je bilo extraordinario. res nekaj izjemnega. Para mí fue algo extraordinario Ne, porque zame je bilo nekaj izjemnega. tenía toda una carga por el ministerio, por las Namreč iglesias. nosim veliko breme zaradi svoje božje službe in zaradi cerkva. Y decía, Señor, ¿cómo quiere que hagas? Ne, jaz se sprašam, Gospod, kako želiš, da to naredim? No le pregunté cómo es que vas a pagar la cuenta de la luz. Nisem vprašal, kako boš plačal
račun za luč. No, ¿cómo quiere que hagas, Señor? Ne, ampak sem rekel, Gospod, kako želiš, da Tú naredim? tienes una estrategia para todo esto. Ti imaš strategijo za vse to. Y entonces de pronto escuché esa voz en el Espíritu del Padre. In enkrat sem slišal v svojem duhu sem slišal ta glas očeta. ¿Qué le pasa, Víctor? Rekel, Viktor, kaj je? Y empieza ese diálogo entre el Padre y el Hijo. In začne se ta dialog med očetom in sinom. Y uno no lo oye todo. Človek ne sliši tega vsega, ne? Y de pronto el Señor me habla. In enkrat Gospod spregovori, No te preocupes. rekel, ne skrbi. ¡Wow! Muy fácil. Ja, lahko je reči, ne? Pero vino una paz. Ampak nastopi en mir Y por eso yo veo a Simeón. in potem, ne, jaz, ko gledam na Simeona, Sabía lo que iba a hacer. on je vedel, kaj se bo zgodilo. Primero era un hombre muy justo. Ne, kot prvo, bil je zelo Un pravičen hombre con človek. un testimonio impresionante. Njegovo pričevanje je bilo izjemno. Que en muchas iglesias se está restaurando un testimonio impresionante. Ne, in mnogo cerkva obnavlja to pričevanje. No izjemno. solamente en la oración, Ne le v molitvi, en la administración, ampak tudi v upravljanju, administraciji. en todas las áreas. Ne, na vseh področjih. Dice que era un hombre justo y piadoso. Ne, pisano je, da je bil pravičen človek. Y más eso lleno del Espíritu Santo. Poleg tega je bil poln svetega duha. Y cada movimiento que hacía In karkoli je naredil, era en el Espíritu. je bilo v duhu. Dice que el Espíritu lo Ne, movía. pisano je, da ga je vodil duh. No era él, Ni bil on. era el Espíritu Santo. Sveti duh je bil tisti. No era la necesidad, Ni bilo iz neke era el potrebe, Espíritu Santo. ampak je bil sveti duh Hay tisti. mucha necesidad. Ne, obstaja ogromno potreb. En Latinoamérica han muerto más de 5.000 pastores Ne, v Latinski Ameriki je umrlo več kot 5000 pastorjev por causa del COVID. zaradi COVID-a. En muchos lugares se han cerrado miles de iglesias. Marsikje ne, se je zaprlo na tisoče cerkva, Pero estoy viendo y estoy volviendo a salir al desierto de las naciones ampak jaz vidim, ne, in slišim za puščave držav, y veo que las iglesias de fe ampak vidim tudi, da cerkve, ki so v y que veri, se mueven en el Espíritu cerkve, ki se gibljajo v duhu, es donde Dios va a desarrollar muchos planes que no se ha desarrollado. tam bo Bog razvil, izpeljal veliko načrtov, ki se še niso izpeljali. Gente que se deje mover, una iglesia que se deje mover en el Espíritu. To so ljudje, to je cerkev, ki se dovoli voditi duhu. Tengan en cuenta que lo tenía todo. Ne, poglejte, imeli so vse. No hay necesidad de hablar de Daniel, Ne rabimo govoriti o Danielu, recimo. porque ya Ne. es una eminencia en su Ne, testimonio. njegovo pričevanje je že nekaj izjemnega. Pero Simeón pocas veces lo vemos. Ampak Simeona ne omenjamo toliko krat. Sabía que iba a recibir, a alzar al Hijo de Dios. Ne, on je vedel, da bo v naročje prejel Božjega sina. ¿Cómo alzamos la obra de Dios? Ne, kako lahko mi zdaj izpeljamo Božje ¿Cómo delo? está llevando al Señor? Kako nosiš Gospoda okoli? Miedos, Strahovi, temores, prestrašen si, Confusiones, zgrožen, por las zmeden, noticias, zaradi novic, por el WhatsApp, zaradi tega, kaj se por las dogaja, redes sociales. ne, zaradi družbenih omrežij, ¿O lo está llevando en el Espíritu? ali pa si voden v duhu. Dice que fue movido por el Espíritu Santo. Pisano je, vodil ga je duh, sveti duh, Nada más. nič drugega. Tú no ves un libro lleno de Simeón que hubiera hecho espectáculos nada más. Sveti pismo, Cosas ne boste espectaculares. našli knjige, ne, ki bi govorila samo o Simeonu, o ne vem, izjemnih delih, ki jih je opravljal, Pero su testimonio, ampak njegovo pričevanje, su carácter, njegov karakter, dejó todo marcado to je zaznamovalo čisto vse. para que el Espíritu Santo Zato, da je lahko sveti duh lo pudiera utilizar uporabil, para bendecir zato, da al je Hijo de Dios blagoslovil Božjega sina y a sus padres. in njegove starše. Y eso no es todo. In to še ni vse. Si seguimos leyendo y examinando, Ne, če beremo naprej, če preučujemo naprej, ¿qué fue lo que me sucedió a mí? ne, to, kar se je recimo zgodilo tudi meni, Siempre, por lo general, cuando se escucha el profeta es que van a sacar profecías y ahora va a haber temor. ne, vedno mislite, ne, aha, zdaj bom pa poslušal preroka, ne, pa zdaj navrgal par prerok, ne, in to bo res groza. Eso es lo que se vende en lo que es lo profético. To se prodaja tam v preroškem področju. Pero Ne. cuando tú ves a Simeón, Ampak ko pogledaš Simeona, él preguntó
preguntó. On je vprašal, El Señor le dijo, Gospod mu je rekel, y después de que ya pudo tener el Hijo de Dios, potem ko je že držal Božjega sina, despide a tu siervo en paz. je rekel, zdaj Gospod lahko ti odpustiš svojega sina v miru, svojega Toda služabnika. revelación del Señor, Celotno Gospodovo que razodetje, tiene control de todo, njega, ki ima nadzor nad vsem, dice que las naciones son como una gota de agua en el cubo. pravi, pisano je, da so narodi kot kapljica vode. Lo tiene todo bajo control. On ima nadzor nad vsem. Por más que estemos viviendo tiempos proféticos, Naj imamo mi še ne vem kako živimo te preroške čase. tenemos que separar lo que es la paz del Señor, la que es la paz del mundo. Moramo ločiti, kaj je to Gospodov mir, od tega, kaj je posvetni mir, mir sveta. Eso tenemos que separarlo. To moramo znati ločiti. Porque si seguimos conforme a la paz del mundo, Namreč, če bomo živeli v skladu z mirom sveta, el Espíritu Santo no va a fluir. potem Sveti Duh ne bo tekel v nas. Y eso es lo que tenía Simeón. In to je to, kar je imel Simeon. Poder decir, he visto la gloria del Señor, On je lahko rekel, jaz sem videl Božje veličastvo. ya he cumplido esta etapa, Izpolnjena je ta etapa, ta del. ahora le toca a ellos. Zdaj ste pa vi na vrsti. No tiene temor de que otras generaciones sigan. On se ni bal tega, da bodo pa zdaj ga nasledile druge generacije. Escúchenme muy bien. Dobro me poslušajte. No tenemos temor de que Dios levante a otra gente. Ni se nam treba bati, da bo Gospod dvignil druge ljudi. Si es el Espíritu Santo, Če je Sveti Duh, maravilloso. čudovito. Lo estoy viendo. Jaz to vidim. En muchos lugares donde me estoy moviendo, Marsikje, kjer se jaz gibljem. gente que conocía de hace 11 años que Dios los está levantando, Ljudje, recimo, ki sem jih poznal od 11 let, ko Bog se dviguje ljudi gor. y Dios los está levantando con una fe y en el Espíritu, Bog te ljudi, recimo, dviguje v veri, dviguje jih v duhu. que en su cuenta bancaria de la iglesia eran 70 euros. Ampak recimo, na bančnem računu cerkve je bilo, ne vem, 70 evrov. Y pagar un local de más, con todo más de 5.000 euros. Pa so plačali za prostor, kjer je bil strošek več kot 5.000 evrov. Solo milagros. To so samo čudeži. Solo la presencia de Dios. Samo Božja navzočnost. Nos tenemos que preparar Moramo se pripraviti. porque el Espíritu Santo Kajti Sveti Duh está haciendo cosas počne stvari, que posiblemente nunca has visto. ki jih vi verjetno nikoli niste videli. Y que si no estamos atentos In če nismo pozorni en lo que tenemos que estar atentos en el Señor, na to, na kar moramo biti pozorni v Gospodu, en su consolación, na njegovo tolažbo, en su revelación, njegova razodetja, puede ser un problema. potem lahko to nastane težava. Yo voy a poner un ejemplo Da bomo primer. en Éxodo capítulo 31, V drugi Mojzesovi knjigi 31. poglavje, capítulo del verso 1 al 4. vrstice od 1 do 4. Llénate del Espíritu Santo, iglesia. Cerkev napolni se s Svetim Duhom. Aprovecha que tu casa sea llena del Espíritu Santo. Izkoristi to, da je tvoja hiša polna Svetega Duha. Algo extraordinario. Namreč nekaj izjemnega. Dice que para levantar, dice que era el Espíritu Santo. Pisano je, da je bil Sveti Duh tisti. Para todo. On je bil za vse. Dice que Dios lo llenó del Espíritu Santo. Pisano je, da ga je Bog napolnil s Svetim Duhom. Les dio sabiduría Bog mu je dal modrosti. para trabajar el oro. Zato, da lahko obdeluje zlato. El Espíritu Santo. Sveti Duh je bil La tisti. plata. Zato, da je obdeloval srebro. Todo. Vse. Y para hacer cosas nuevas. Zato, da je lahko počel nove stvari. Para nove stvari. inventar. Zato, da je okrasil. Da si je izmislil. Yo le voy a explicar un testimonio Vam bom razložil eno pričevanje. que le compartía el hermano, el pastor Clemen. Delil sem ga že s pastorjem Klemnom. Tengo gente que trabaja en la radio. Poznam ljudi, imam ljudi okoli sebe, ki delajo na radiju. Claro, como no había pandemia, pues no viajaba, no tenía ninguna necesidad de estarme en una oficina ministrando a otra gente telemáticamente. Seveda, ker je bila pandemija, nisem mogel toliko potovati, ni bilo tiste potrebe, da sem za neki pisarni delam neposredno. Pero Dios sabe todas las cosas. Ampak Bog ve za vse stvari. Claro, cuando hacía radio desde
desde el lugar donde vivo, en mi oficina, Ne, ampak seveda, tam, kjer delam, sem seveda imel tudi radio v pisarni, no estaba preparado. ampak na to nisem bil pripravljen. ¿No? De pronto estábamos haciendo la radio In naenkrat smo dali ven, smo šli se to, da objavimo oddajo, y bueno, los que vivimos en unas zonas mediterráneas, ne, živimo bolj v morskem območju, la gente sale a las calles gritando. ne, ljudje so tam, grejo na ulice, ljudje kričijo, so glasni. Y una vez estábamos haciendo radio In ko smo imeli eno oddajo, con bases en Alemania imeli smo sedež v Nemčiji za to oddajo, y de pronto sale una mujer gritando, María, ya voy. ne, naenkrat pride ženska tam, ko mi oddajamo, ne, jaz že grem. Y después era la moto. Ne, potem slišiš motor, ki zadaj nekje. Entonces el pastor me dijo, mire, Ne, pastor reče, yo creo que vamos a parar esto. jaz mislim, da bomo mi tule zdaj ustavili Tú tole tienes, snemanje. es maravilloso, tienes unción, tienes bendición, Glej, čudovito je, ne, ti si maziljen, si blagoslovljen, tienes palabra, Dios te utiliza, imaš besedo, Bog te uporablja, pero no estás equipado. ampak nisi pripravljen, nisi usposobljen za No, to. no tienes las instalaciones preparadas. Nimaš opreme za to. Entonces yo dije, bueno, vamos a parar. Me lo dijo con mucho amor. Ne, seveda, to mi je rekel z vso ljubeznijo, sem rekel, ok, glej, bova nehala. Pero mi hijo estudió todo eso. Ampak moj sin je vse to študiral. Y claro, cuando empezó la pandemia, In seveda, ko se je začela pandemija, ahí fue cuando el Señor nos habló. ne, takrat nam je Gospod spregovoril, Es tiempo de equiparse. čas je, da se opremite. Bien. To dobro opremite. Pues yo tenía un ordenador de esos sencillos. Jaz sem imel preprost računalnik takrat. Y tú sabes cómo hablan los jóvenes. Ne, pa veste, kako to mladi govorijo na njihov jezik. Parece que tuvieran el dinero uno aquí debajo, ¿no? Ne, ko oni začnejo govoriti, ne, se zdi, kot da imajo kovček z denarjem pod roko. Ne. Y llegan y mi hijo vio el ordenador que tengo. In moj sin je videl, ne, kakšen računalnik uporabljam jaz. Ese ordenador, el software, no vale mucho. Yo te doy 300 euros. Je rekel, gledaj, software za ta računalnik, gled, to ni več kaj dosti vredno, gledam ti 300 evrov. Eso no sirve para YouTube, no sirve para hacer radio, no sirve para nada. Ese ordenador no Ne, sirve. ta računalnik ne služi niti za YouTube, kaj šele, da bi radio se z njim šel. Y yo le dije, pero si no lo he terminado de pagar. Se rekel, pa kaj si heca, če ga še niti nisem odplačal. Dije, tú papá, tú piensa lo que quieras. Rekel, a ti, gledaj, nisi si ti, kaj hočeš. Pero si quieres cosas buenas para el Señor, Ampak če želiš dobre stvari za Gospoda, yo te voy a hacer la lista. potem ti bom jaz naredil seznam. Y dime, bueno, dije, dame la lista. Se je govorilo, kar pripravi Bueno, seznam. un buen ordenador, entre unos 2.000 y pico de euros. Dober računalnik, 2000 pa toliko, ne, Toca evrov. cambiar ventanas, Ne, moraš še zamenjati pol Windowse, toca insonorizar. ne, treba vse Y sinkronizirati. bueno, y empezó toda una lista. Ne, in dobim cel seznam. Cuando ya fui a sumar era más de casi 7.500 euros. Ne, ko sem prišel do konca, da sem seštel, se to je bilo prek 7500 evrov. Y fue a lo que me dijo el Señor. Ne, in grem pol k Gospodu, ne, na to, kaj mi je Gospod rekel. Tú me dijiste que no me preocupara, Gospod, ti si rekel, da naj ne skrbim. pero ahora tengo esta lista. Vzemam jaz torej ta seznam. Tú sabes que no me estoy moviendo, no vendo nada ni compro nada, Ne, Señor. Gospod, ti veš, gledaj, jaz ne prodajam, ne kupujem ničesar. Ahora te toca a ti. Tako da, Gospod, to je zdaj tvoje. Y empezaron los milagros económicos. In začeli so se ekonomski čudeži. Y empezamos a transmitir cerradamente a muchos países. In takrat smo začeli oddajati v mnoge države, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica. Združene države, Kanada, Latinska Amerika. Mucha gente que había perdido sus negocios. Mnogi ljudje, ne, ki so že mogoče izgubili svoj posel, so pogoreli. Dios les estaba ingresando el dinero en las cuentas. Jim je Bog začel vračati denar na njihove bančne račune. La gente gritaba. Ljudje so kričali. Y empezamos a estrenar el equipo. Začeli smo usposabljati ekipo. 7 reuniones diarias. Imeli smo 7 sestankov dnevno. Más que ir a una misión. Ne, to je bilo bolj divje, kot če bi šli ven na neko misijo. A las 3 de la mañana ya estaba en la presencia del Señor. Ne, ob 3 zjutraj je bil še Gospod s svojo navzočnostjo prisoten. Hasta las 6 de la mañana. Do 6 zjutraj. Después empezamos la otra intercesión a las 9 de la mañana. Potem smo običajno začeli naslednje posredovanje v molitvi ob 7 Hasta las zjutraj 11:30 de la mañana. do pol 12, A la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde. ob 1 popoldne.
hasta hasta las 2:30, Smo nas začeli naslednjo, pa tja do pol treh, a las 7 pa ob 7 spet. y así terminamos casi a las 12 de la noche. In potem smo običajno končali tam okoli 12 ure po noči. Y yo le decía a mi esposa, In ženi sem rekel, se está trabajando más que en una misión. veš kaj, dela se več, kot če bi šli na misijo. Estamos viendo muchos milagros. Vidimo veliko čudežev, Pero antes de la pandemia, ampak pred pandemijo. por eso es bueno preguntar. Zato je dobro vprašati. Y por eso es bueno que Dios te revele a tu corazón. In dobro je, ne, da ti Gospod to razodene v srce, Con su espíritu. ne, z njegovim duhom. No estoy hablando de emociones. Ne, zdaj tu ne govorimo o nobenih Estoy čustvih, hablando que el Espíritu Santo coja y transforme todo. ampak govorimo o tem, ne, da Sveti Duh prevzame in preobrazi v celoti. ¿Y qué sucedió? Kaj se je zgodilo? Algo maravilloso. Nekaj čudovitega. Cuando el Espíritu Santo empezó a moverse, Ko se je Sveti Duh začel gibati, no solamente eran milagros económicos, ne le, da so prišli ekonomski čudeži, físicos, tudi fizični. pero yo vi una visión Jaz sem videl vizijo, donde veía la mano del Señor kjer sem videl Božjo roko. que pasaba su mano sobre mis labios Ne, njegova roka je šla čez čudeže. y me dijo, solamente ora, Rekel mi je, samo moli, ora moli y llénate del Espíritu Santo. in napolni se s Svetim Duhom. Ministra en el Espíritu. Ministriraj v Duhu. Y dije, pero Señor, siempre hemos hecho eso. Se rekel, Gospod, ampak to smo vedno počeli. Hemos orado, Vedno smo hemos molili, ayunado. vedno smo se postili. Sí, pero para los nuevos comienzos Ja, ampak za nove začetke es otra nueva dimensión. je zdaj nova dimenzija, nova stopnja. ¿Y qué ha sucedido? Kaj se je zgodilo? Llamaba gente, Klicali so ljudje, médicos, zdravniki, que estaban mal. da se slabo počutijo. Yo les voy a contar dos testimonios Tu bom navrgel zdaj še dve pričevanje. de todo esto. Vsega predvsem tem. Por eso es bueno que la iglesia coja fuerza en el Espíritu. Ne, dejstvo je, da je zelo dobro, da cerkev ne, se okrepi, dobi to moč v duhu. Lo que está quemando la unción en muchos lugares Namreč to, kar marsikje kuri naše maziljenje, es el miedo, je strah. el temor. Ne, ko si Es zgrožen. peor que la In pandemia. to je hujše kot pandemija. Y eso te va a tener cuidado. Zato je treba paziti. O nos llenamos de la paz del Espíritu Santo Ali se mi napolnimo z duhom, z mirom Svetega Duha y si estás vivo in če si živ, es porque Dios tiene un propósito con tu vida. je zato, ker ima Bog načrt za tvoje življenje. Mucha gente ha fallecido, Mnogo ljudi je umrlo, muchos están en la UCI mnogo jih je na intenzivni negi. y tú estás vivo alabando al Señor. Ti pa si tukaj, živ si in slaviš Gospoda. Suelta, libera tu vida para Da que Gospod sea ti da lleno del Espíritu Santo. življenje zato, da se napolniš s Svetim Duhom. Déjate guiar en el Zato Espíritu. dovoli, da te Duh vodi. Nos llamaba una hermana por su padre, Ne? Klicala nas je na sestro zaradi njenega očeta. su padre en Ecuador, Ne? Oče je bil v Ekvadorju, ella vive en España. ona živi v Španiji. Bueno, yo conozco a sus pastores Ne? Jaz poznam njene pastorje. y claro, me decía que su padre estaba en el hospital. Seveda reče mi, ne, glej, oče je v bolnišnici. Y yo le pregunté al pastor, y bueno, esta persona, tú la conoces. Ne? Se vprašal pastor, vse ga poslušaj, a ti poznaš to osebo? Me dijo, sí, Rekel, ja, yo conozco a ese hombre, jaz poznam tega el človeka. padre de esta hermana. Ne? Očeta te sestre. Ha recibido tanta bendición Ne? On je prejel toliko blagoslova, que nunca la aprovechó. da ga nikoli ni mogel izkoristiti. Le pagaron tickets, Ne? Plačali so mu vozovnice, se le karte. presentó el Evangelio Ne? Predstavil se mu je evangelij, spoznal ga je. y prefirió irse a Ecuador y por allá su vida desordenada. Ampak raje je šel nazaj v Ekvador in živi tam svoje neurejeno življenje. Entonces yo le dije, este es un sinvergüenza. Se rekel, ok, potem je torej on en brezobličen, brezsramnež. Pero bueno, vamos a orar. Vsega vseeno, gledaj, mi bomo molili. Murió la mujer Žena umrla, y él quedó vivo. on pa je ostal živ. Y a los pocos días nos llegó un caso de un médico, Ne? Par dni kasneje ne, dobimo primer enega zdravnika, es un familiar, en sorodnik, pero no quería nunca saber de Dios. ampak nikoli ni želel vedeti o Bogu. Y mi hermana me llamó de Inglaterra Ne? Moja sestra me pokliče iz Anglije
Me dijo, mire, este está en la UCI, está en urgencia, está para morirse. Reče, poslušaj, no, intenzivni je, umira. Y yo parecía Ananías juzgando a Saulo. Ne, jaz sem bil v tistem trenutku kot Hananija, ki obsoja Savla. Y, pero tú conoces a ese hombre, Señor. Sem rekla, Gospod, da ti poznaš tega človeka. Mi hermana estaba hablando, vamos a orar. Moja sestra je rekla, daj vam moliti. Y yo le dije, pero Señor, ¿para qué oro por ese hombre? Jaz pa sem rekel, Gospod, zakaj ne zdaj molim za tega človeka? Pues se ha burlado de nosotros. Ne, on se je ves čas norčeval iz nas. Y es una eminencia de médico. Ne, on je eminenten zdravnik, Y su orgullo. ne, pa je ponosen, Y no cree nada en ti. ampak sploh ne verjame vate. Bueno, pero yo, perdone lo que voy a decir, pero lo hice así, hice una oración hipócrita. Ne, tako da, odpustite mi tole, kar bom zdaj rekel, ne, ampak jaz sem molil, ne, čeprav zelo hinavsko. Pero ya le pedí perdón al Señor, tranquilo. Ampak Gospoda sem že prosil odpuščanja, ne, tako da bodite mirni glede tega. Claro, y al siguiente día es cuando fui a estar en la presencia del Señor, In naslednji dan, ne, ko sem bil pred Gospodovim obličjem, yo empecé a orar sem začel moliti y el Señor, in Gospod. ¿por qué no oras por el médico? Gospod reče, ne, zakaj ne moliš za zdravnika? Y yo volví a hacer el trabajo de Ananías. Znova sem bil kot Hananija. Pero tú conoces a ese hombre, Ampak Señor. Gospod, a ti poznaš tega človeka? Eran las 3 de la mañana. 3 ure na 3 Y zjutraj. yo discutiendo con el Señor. In jaz debatiram z Gospodom. Y el Señor me escuchó. In Gospod me je seveda slišal. Dijo, ahora escúchame tú a mí. Rekel, veš kaj, zdaj pa ti mene poslušaj. ¿Quién es el que hace los milagros? Kdo tukaj dela čudeže? Tú, Señor. Ti, Gospod. ¿Quién es el que libera? Kdo je ta, ki osvobaja? Tú, Señor. Ti, Gospod. ¿Quién es el que salva? Kdo je ta, ki rešuje? Tú, Señor. Ti, Gospod. ¿Quién hace todo? Kdo dela vse? Tú, Señor. Ti, Gospod. ¿Y qué haces tú? Kaj pa potem ti počneš? Orar. Moli. Y ese es tu deber. To je tvoja No te naloga. he dicho que ores. A ti nisem rekel, da moli? Tu deber es orar. Tvoja naloga je, da moliš. Ores por quien ores. Moli za koga naj bo. Por el loco. Moli za norega. Como lo veas, Takšnega, kot ga vidiš. debes orar. Ampak ti moraš moliti. Y de lo que yo haga In to, kar jaz počnem, es mi gloria. je moje Que yo veličast. comparto Ne? In to jaz delim en mi poder, v svoji en mi moči, espíritu, v svojem duhu, con mi iglesia, s svojo con mis cerkvijo, hijos. z mojimi otroci. Y claro, y empecé a orar por el médico Seveda, začel sem moliti za tega zdravnika y empezaron a llegar peores noticias. in takrat začenjajo prihajati slabe novice. 2 días de silencio y peores noticias. Ne? 2 dni tišine, pa potem slabše novice. No sé si les sucedió a vosotros, pero entre más oramos, el Señor nos dice más oremos, más como que se ponen las cosas peores. Ne vem, če se to tudi vam dogaja, ne? Ampak včasih bolj kot moliš, ne bolj zgleda, kot da se stvari zaostrujejo. Y la pregunta, In vprašanje, Señor, tú me has dicho que ore por ese hombre. Gospod, ti si mi rekel, ne molim za tega človeka. Pero el Señor no contestaba. Ampak Gospod se ni odzival na to. Y mi esposa que recibió el mensaje, In moja žena, ki je prejela takrat sporočilo, a los 3 días, ne, čez 3 dni, estaba saliendo el médico del hospital da je prejela sporočilo, da je zdravnik zapustil bolnišnico. con globos y haciendo fiesta. Ne? Imel je polno balončkov, pa zabavo si je priredil. Nuestro deber en el espíritu Ampak naša naloga v duhu es orar, je, da molimo, hacer la obra, da opravimo svoje delo, evangelizar. ne da evangeliziramo. Aprovecha todos los recursos. Zato izkoristite vsa Activa la fe sredstva. a todos los niveles. Aktivirajte vero na vseh nivojih. Yo no te estoy diciendo que hagas una locura, Ne, jaz vam ne pravim, da naredite neko norost. pero cuando Dios te revela Ampak ko vam Bog que Él va a razodene, estar ahí da bo y On que su tam, espíritu va a estar da bo ahí, njegov duh tam, tú tienes que trabajar con libertad, takrat morate vi biti svobodni v svojem trabajar delovanju. sobre la obra de fe. Delati morate po veri. Por eso dice en Éxodo capítulo 31 Zato pravi 2. Mojzesova knjiga, 31. poglavje, que Dios lo llenó del Espíritu Santo da ga je Bog napolnil s Svetim Duhom, para inventar, zato da bo lahko inoviral, iznajdel nove stvari. para hacer cosas nuevas. Zato da bo delal, počel nove stvari. No solamente nosotros, Ne le mi, los que están estudiando, ampak tisti, ki se učijo, ki los que están preučujejo, en las tisti, ki universidades. so na univerzah.
La iglesia tiene que acostumbrarse a liberar la gloria de Dios para inventar cosas nuevas. Cerkev se mora navaditi, da lahko sprošča Božjo veličastvo, zato da se inovirajo nove stvari. Pero tu casa, Ampak tvoja hiša, con la iglesia, s cerkvijo, puede entrar una gloria vi lahko stopite v que nunca veličastvo, se ha visto. ki še nikoli ni bilo videno. No sé cuánto tiempo, no le estoy diciendo cuánto tiempo dedicas a la oración, Ne vem, koliko časa vi posvečate molitvi, pero cuánto tiempo le dedica al Espíritu Santo. ampak koliko časa pa posvečate Svetemu Duhu? ¿Cuánto tiempo lo escuchas? Koliko časa mu prisluhnete? Porque ahí viene conocimiento. Kajti skozi to prihaja spoznanje. Dios quiere que des pasos seguros. Bog želi, da date trdne, varne korake. El Señor quiere tomar el corazón de sus hijos Gospod želi vzeti srce svojih otrok, para que trabajen seguro zato, da bodo lahko delali z con gotovostjo, su presencia z njegovo prisotnostjo. y que los comienzos que tengan que comenzar In tisti začetki, ki se morajo zgoditi, es con su gloria. naj bodo z njegovim veličanstvom. Podemos decir confiadamente, Z vsem zaupanjem lahko rečemo, Él está ayudando. on pomaga. Estamos viendo su gloria, Mi vidimo njegovo slavo, pero njegovo hay una gran veličanstvo. diferencia. Ampak razlika je, velika razlika Hijos que estén concentrados en el Espíritu, med sinovi, ki so osredotočeni na njegovega duha, que se dejen mover en el Espíritu. ki dovolijo, da jih duh vodi. Es un tiempo precioso, To je res dragocen čas. que aunque el mundo esté en caos, Tudi če je svet v kaosu, la gloria sobrenatural je to nadnaravno veličanstvo, Dios la está compartiendo. ki ga Bog deli z vami. Ha habido pandemia, Ja, bila je pandemija, pero el Espíritu Santo sigue trabajando. ampak Sveti Duh še vseeno dela. Colosenses, Pismo Kološanom, capítulo 1, prvo poglavje. verso 9. Vrstica 9. Por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Zato tudi mi vse od dne, ko smo slišali o tem, ne nehamo moliti in prositi za vas, da bi se izpopolnili po globokem spoznanju njegove volje, v vsej modrosti in duhovni razumnosti. Antes veníamos, no sé, pero el Señor supla nuestras necesidades, ¿no? Gospod vedno poskrbi za naše potrebe. Sí, Dios las va a suplir. Vedno jih je. Pero cuando andamos en ese conocimiento espiritual, Ampak takrat, ko smo mi v tem duhovnem spoznanju, dice, estoy orando para que sea lleno del conocimiento. pravi, molim za to, da bi se vi napolnili s spoznanjem. Para salir adelante, Zato, da lahko greste para naprej, cosas dalje, nuevas. v nove stvari. Yo voy a hablar de dos pastores. Govorimo o Deset dveh nos- pastorjih. Trabajaban en una empresa Delala sta v enem podjetju, y siempre estaban cansados. vedno sta bila utrujena. Y el Señor les habló, In Gospod jima je govoril, tú vas a abrir tu propia empresa. odprl boš svoje lastno podjetje. Lo hizo To je naredil, y está bendecido. bil je neodločen sicer. Otros pastores Drugi pastorji trabajaban en cuestiones de notarios so delali kot, ne vem, notarji. y yo le dije, vas a abrir tu empresa. Ampak njemu je rekel, ti boš odprl podjetje. Pero mire, pero es que, uy, es que es muy caro, es esto, bueno, Oj, lo vieron la montaña bien grande. ampak glej, ne veš kaj, to je drago, pa stane, ne. Glavnem, videli so najprej veliko goro pred seboj. Dije, hazlo. Ampak on je rekel, naredi. Y ahora están bendecidos. In zdaj sta blagoslovljena. Muchos que han abierto empresas en medio de la pandemia In mnogi, ki so odprli podjetja med pandemijo, están siendo más bendecidos so bolj blagoslovljeni que cuando no había pandemia. kot takrat, ko ni bilo pandemije. ¿Por qué? Zakaj? Porque el Espíritu Santo guió, Zato, ker jih je vodil Sveti Duh. tomó sus corazones Sveti Duh je prevzel njihova srca
Entonces tienes que estar abierto a todo lo espiritual, lo físico, lo económico. Zato morate biti odprti tako v duhovnem, v fizičnem kot ekonomskem. Lo que está diciendo claramente el Señor, To, kar Gospod jasno daje vedeti, je, sometámonos a la estrategia de su Espíritu Santo. podredimo se strategiji njegovega svetega duha. Si hacíamos las cosas por emociones, Če smo stvari počeli s čustvi, pues bueno, vamos a estabilizarlas. dajmo se zdaj malo bolj ustaliti. Tú vas a tomar mi corazón Gospod, ti boš prevzel moje y srce. toda revelación Vsa razodetja va a traer la paz del Espíritu Santo, bodo prinesla mir svetega duha. va a traer frutos, Prinesla bodo sadove, va a traer cosecha prinesla bodo žetev. y estrategias para ganar almas In strategije, kako pridobiti duše. por todas las redes sociales Preko vseh socialnih omrežij o como Dios lo dirija. ali kakor boš ti Gospod vodil. Podríamos ir más profundamente. Lahko bi šli še globlje zdaj. Si nos acordamos de Felipe, Če se spomnimo Filipa. fue el ángel del Señor que le habló. On je šel tja, ker je Gospod rekel. Felipe, haga esto. Rekel je, Filip, naredi to. Lo único que hacía Felipe era tomar nota Ampak on je samo zapisoval y moverse. in gibal se je. Y después fue el Espíritu Santo. In potem je bil Sveti Duh Le tisti, dijo, acércate a ese carro. ki mu je rekel, veš kaj, približaj se temu vozu. Acércate a ese carro. Približaj se temu vozu. Y todo empezó una evangelización. In takrat se je začela evangelizacija. Y todo era en el Espíritu. In vse je bilo v duhu. Es la iglesia. Cerkev je bila takšna. Es para nosotros. To je za nas. Y en medio de lo que estamos viviendo, In sredi tega, kar mi živimo, el Señor je Gospod. quiere derramar su Espíritu Gospod želi razliti en tu svojega vida, duha v tvoje en tu življenje, casa, tvojo sobre tus hišo, hijos, na sobre tvoje la otroke, na iglesia, sobre la cerkev, visión, nad sobre vizijo, la unción, nad el mazinjenjem, llamado, nad sobre klic, esta nación. nad ta narod. Pero son tiempos Ampak časi, donde tenemos que adaptarnos al Espíritu Santo más, časi so, ko se moramo mi bolj prilagoditi Svetemu Duhu, como nunca lo hemos visto. kot še nikoli prej nismo videli. A veces creemos que viajar Včasih ne mislimo, le da če potuješ, en 20 días hacer más de 13 vuelos, če v 20 dneh imaš za sabo več kot 13 letov, y a veces uno dice, terminaba tan cansado, in če si tako zelo utrujen, y uno creía que era todo, es la gloria de Dios, maravilloso. in jaz nisem mogel verjeti, da vse to je bilo čudovito, to je bilo Božje veličanstvo. Pero en medio de la pandemia Ampak sredi te pandemije me ha tocado sem moral nacer, comenzar de nuevo en el Espíritu, se más. nekako roditi, začeti znova v duhu. Como nunca he vivido cosas. In to so stvari, ki jih nikoli prej nisem živel. Y en la paz del Señor. In Gospodu mir, Porque cuando el Señor te dice namreč ko ti Gospod reče, que va a ser en paz, da bo vse v miru, eso es una seguridad en tu to je corazón, tista gotovost, sigurnost, ki en jo čutiš tu v alma, srcu, v svoji en tu duši, espíritu, v svojem duhu. que puede moverse la tierra To se lahko giblje na zemlji, y tú estás en la revelación de su promesa. ti si pa sredi razodetja njegove obljube. Es tiempo creer esas grandísimas promesas. In čas je, da verjamemo v te velike obljube. El impío, no es, como dice, el que confía en el Señor es como un león seguro. Nič nas ne more ustaviti, namreč kot je pisano, kdor zaupa v Gospoda, je zavarovan kot Porque levje. se para en su territorio. Namreč lev se postavi na svojem Eso ozemlju, es su iglesia. to je njegova cerkev. Lo dice en Proverbios 28. To je zapisano v pregovorih 28. Vamos a leerlo. Poglejmo. Por eso comparto todo esto. Zato delim vse to z vami. Dios dijo, te voy a volver a llevar al desierto Ne? de las naciones. Zato pravim, da vas bo poklical v puščavo narodov. Y entonces yo veo, es un plan de Dios. In jaz to vidim kot Božji načrt. Si estás preguntando qué va a ser mi futuro, In če boste vprašali zdaj, kaj bo z mojo prihodnostjo, qué va a ser de mi vida, kaj bo z mojega qué življenja, va a ser de mi negocio, kaj bo z mojimi posli, el Espíritu Santo Sveti Duh lo tiene todo. ima nadzor nad seboj. No tendrás que sufrir Ni vam treba trpeti. si tienes que comenzar en algo.
če morate nekaj začeti. Porque si es Dios, Namreč, če je Bog, Dios te va a respaldar. potem te bo Bog podprl pri tem. Es que tenemos miedo a los nuevos comienzos. Ampak včasih nas je strah novih začetkov. Queremos todo seguro Želimo, da je vse varno, y no queremos comienzos en el espíritu. ne želimo nekih začetkov v duhu, Pero esto es lo que está sucediendo. ampak točno to se dogaja. Dice, puede leer 28.1. Torej, Pregovori 28.1. Krivični beži, čeprav ga nihče ne preganja. Pravični pa je pogumen kakor levič. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo estará confiado como un león. Confiado como un león. Pogumen kakor lev. Simeón estaba confiado. In če je lev bil pogumen, če je imel to zaupanje vase, Y poder decirle al Señor, in če si takšen, lahko Gospodu rečeš, despídame en paz. Gospod, odpošli me v miru. Eso es andar en el Espíritu. To pomeni živeti, hoditi v duhu. He cumplido. Ne? Aha. Izpolnjeno je. He hecho lo que tú me has dicho que haga. Naredil sem to, kar si mi rekel, da moram narediti. Cuando es la carne, Ko si je v mesu, es tristeza, lamentaciones, angustias, confusiones y temores. ne, takrat je žalost, ne, utrujenost, stiska, strah. Pero cuando es el Espíritu Santo, Ampak ko je Sveti Duh, tú le das gozo sembrar en el reino de Dios. takrat z veseljem seješ v Božjem Tu kraljestvu. vida, tu alma, todo. Tvoja življenje, tvoja duša, vse. Entonces, iglesia, por eso yo veo un nuevo tiempo Zato cerkev jaz vidim nov čas. en la fe, V veri. con todo lo que Dios les ha dado. Z vsem tem, kar vam je Bog dal, Desarrollalo más en el Espíritu, dajte to še bolj razvijati v duhu, porque ahí va a producir más cosecha. kajti potem bo to dalo žetev. ¿Estás preparado para ir a un lugar que en el Espíritu el Señor te diga Ste pripravljeni, da greste na prostor, kjer vam bo Gospod v duhu rekel, y tocas esa puerta? in da potrkate na tista vrata Dice, el Señor me envió. in rečete, Gospod me je poslal. Eso ahí le gana a todas las redes sociales. Ne. S tem boste zmagali na vseh socialnih omrežjih. Es el Espíritu Santo. To je Sveti Duh. Claro, si empezamos a cuestionar a Dios, Seveda, če začnemo dvomiti v Gospoda, ga spraševati, te vas a quemar. opekli se boste. Pero si te sometes a los tiempos de Dios, Če se podredite Božjemu času, Dios va a mover a su iglesia takrat bo Bog premaknil svojo y cerkev a sus siervos in svoje y služabnike va a hinchar más las estacas in razširil bo palice šotore para esas cosas, za te stvari, para esas cosas nuevas. za te nove stvari. Pero quiere una iglesia Ampak on želi que se cerkev, tome muy en serio ki resno jemlje la llenura del Espíritu Santo diaria. vsakodnevno polnitev s Svetim Duhom. Te doy gracias, Señor. Gospod, zahvaljujem se ti. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Hvala ti, Sveti Duh, Oh, Jesús. Jezus. Te doy la honra y la gloria. Vsa čast in vsa slava gresta tebi, Gospod. Aquí hay siervos, siervas de Dios. Gospod, tukaj so tvoji služabniki in služabnice, Bog. Y les digo de parte del Señor, In od Gospoda jim pravim, entra en esa libertad. vstopite v to svobodo, Entra en ese amor del Espíritu Santo. vstopite v to ljubezen Svetega Duha. Porque yo voy a hacer cosas Namreč jaz bom naredil stvari, que están ahí ki so. y que me estás preguntando, In tukaj me sprašuješ, ¿es de Dios? ¿No es de Dios? če je od Boga ali ni. Yo voy a llenar tu corazón de paz Jaz bom tvoje srce napolnil z mirom. y vas a ver cómo yo iré delante de ti. In videl boš, kako bom jaz šel pred teboj. Y
y vas a sembrar en otras generaciones in sejal boš za druge generacije. esa llenura del Espíritu Santo. To polnost Svetega Duha. Quiero que hables de mi espíritu. Želim, da govoriš v mojem Quiero duhu. que ores en mi Želim, espíritu. da moliš v mojem duhu. En tu casa. Doma. Que si te pido que te postres ante mi presencia. Namreč, če te prosim, da se prikloniš pred mojim obličjem Y que des con reverencia. in z vso zrelostjo rečeš, Hazlo con libertad. naredi to s svobodo. Yo quiero que respires en mi espíritu. Želim, da dihaš z mojim duhom Y que disfrute la salvación. in da uživaš odrešenje. Más que lo material, Bolj kot materialno. yo te lo doy para vivir. Dal ti bom, da boš lahko živel. Pero si andas en mi espíritu, Ampak če boš hodil v mojem duhu, vas a ver lo que nunca has visto. boš videl, kar še nisi nikoli. Oh Señor, te doy gracias. Gospod, slavo ti dajem. He venido para que mi iglesia coja fuerza en mi espíritu. Dobrodošel si, Gospod, naj moja cerkev se okrepi v duhu Y verás victorias, in videli boste zmage. aunque parezcan pequeñas, Čeprav so videti majhne, pero eso te va a llevar a cosas grandes. ampak to vas bo popeljalo k velikim stvarem. Oh, rabasata rabaturi bekete lebeshu. Sata rabaturi bekete lebeshu. Sata rabaturi bekete lebeshu. Oh, Espíritu Santo. Sveti duh. Oh, rebekete lebeshu rabakam. Oh, Señor, gracias. Hvala ti, Gospod. Hay mucho que hacer, dice el Señor. Gospod pravi, veliko je Hay treba muchos narediti. terrenos que conquistar. Veliko ozemlja je treba Hay osvojiti. muchas almas que ganar Veliko duš je treba dentro de este pridobiti país. znotraj te države. Hay gente que nos está esperando. Ljudje nas čakajo. Vuelva a llenarte en el espíritu para la evangelización. Znova se napolnite z duhom za evangelizacijo. Porque vais a ver cómo yo hago milagros. Namreč videli boste, kako delam Y čudeže. cómo sano a gente. Kako zdravljam ljudi. Cómo restauro al pobre. Kako obnavljam revnega. Y cómo restauro al rico. In kako obnovim bogatega. Que necesita de mí. Kaj ti rabi me. Y por eso quiero equipar a mi iglesia. Zato želim usposobiti mojo cerkev Y vuestros corazones. in vaša srca. Quiero que clames por las almas. Želim, da kličete za duše. Para que yo mueva los instrumentos. Zato, da bom lahko jaz uporabljal Es mi instrumente. iglesia. To je moja cerkev. Quiero que seas parte In želim, da si del. de una cosecha Del žetve, que te he prometido durante años. ki sem ti jo obljubil od leta in leta. Pero siempre Ampak vedno. has ido paso a paso Vedno si šel korak po korak. en tus decisiones. Pri svojih odločitvah. Quiero que me des libertad. Želim, da mi daš svobodo. Y verás como yo iré In videl boš, kako grem y jaz. pondré lo que falta. In jaz bom dodal tisto, kar manjka. Y no te voy a dejar avergonzado. Ne bom te pustil zasramovanega. No te voy a dejar Ne avergonzado. bom te pustil Porque zasramovanega. yo estoy ahí. Kajti jaz sem tam. Y es mi gloria. Moje je Es mi veličanstvo. espíritu. Moj je duh. Es mi fuerza. Moja je moč. Por eso estoy hablando a tu corazón. Zato zdaj govorim v tvoje srce. Porque son nuevos comienzos So novi začetki. para que vivas una gloria sobrenatural. Zato, da boš živel nadnaravno veličanstvo. Vengo por mi iglesia. Prihajam po svojo cerkev. No te turbes por todo lo que escuchas. Ne dovoli, da te zmede vse to, kar slišiš. Entra en la paz de mi espíritu Stopi v mir mojega duha. para ayudar a otros. Zato, da boš pomagal drugim. Oh, Rabasata Rabashu. Sata Rabaturi Bekete Rabashu. Sata Rabaturi Bekete Rabashu. No temas invertir en el reino de Dios, en tu iglesia. Cerkev, ne boj se vlagati v Božje No kraljestvo. temas rescatar a otros. Ne boj se reševati drugih. Hazlo como Simeón, Počni to kot Simeon. justo. Pravično. Todo dice que era justo y piadoso. Pisano je, da je bil pravičen, bil je usmiljen. No piensas solamente en ti mismo.
Ne misli samo nase, rescata a otros. reši druge. Porque cuando rescatas a otros, Namreč, ko rešiš druge, Dios nunca te va a dejar. takrat te Gospod nikoli ne bo Estás zapustil. haciendo tesoros en el cielo, Zato, ker si nabiraš zakladve na pero nebesih, también estás haciendo movimientos en la tierra. hkrati pa tudi giblješ stvari na zemlji. Oh, Ramasanta. Lo único que lo pido es que lo hagas en el Espíritu, Edino, kar te prosim, je, da to narediš v duhu. que te dejes mover bajo esa gloria. Dovoli, da te vodi za višjo slavo. Porque ahí sabrás Kajti potem boš que vedel, todo lo que hagas da vse, kar boš me naredil, estás agradando a mí. mi bo ugajalo. Oh, Ramasanta Rabaturi Bukete. Santa Rabashu Arabaka. Recibe de su Espíritu Santo, Naj bo tvoj sveti duh. de su Espíritu Santo. Napolni se z Oh, njegovim duhom. Ramasanta Rabashu. Si Dios está cuidando tu vida, Če Bog skrbi za tvoje življenje, no son por casualidades, ni slučajno, es porque Dios quiere glorificar. ampak zato, ker te želi poveličati. Porque hay un potencial en tu vida. Zato, ker je v tvojem življenju velik potencial. Eres un instrumento para su gloria. Ti si instrument za njegovo slavo. Lo que tengas que pedir al Señor que cambie, Če moraš Gospoda prositi, da se kaj con spremeni, libertad. imaš vso svobodo. Oh, Ramasata Rabashu. Sata Rabaturi Bukete Rabashu. Oh, Ramasata Rabashu. Oh, Espíritu de Dios. Hay mucho trabajo, Veliko dela je še za opraviti, pero necesitas llenarte de mi gloria. ampak moraš se napolniti z mojim veličastvom. Oh, Ramasata Rabashu. Sata Rabaturi Bukete Rabashu. Yo veo que Dios va a levantar una generación Vidim, da bo Bog postignil generacijo, con pasión ki je strastna, de su presencia čuti strast do njegove navzočnosti, para evangelizar, da evangelizira, para moverse, da se giblje, pero también para cosas nuevas. pa tudi za nove stvari. Oh, Rabasata Rabashu. Libre con Rabashu. Traiga restauración, Señor. Gospod, prinesi prenovo. Oh, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Božji duh, v Sanidad, Jezusovem imenu, prinesi svetost, restauración. obnovo. En medio de esta pandemia, Sredi te pandemije. he visto mucha gente levantarse de la muerte. Videl sem veliko ljudi, ki so stali v mrtvih. No se necesitó estar presencialmente. Ni treba biti prisoten fizično. Gente en otros continentes pidiendo So bili oración. ljudje na drugih kontinentih, ki so prosili za molitev. Y Dios levantarnos. In Bog jih je povzdignil. Porque es lo que quiere el Señor. Zato, kar želiš, Gospod. Una de las mayores profecías que hay, Največji prorok, que el Señor dejó muy claro para sus hijos, ko je Gospod jasno dal vedeti svojim otrokom. en medio de todo lo que estamos viviendo. Sredi vsega tega, kar živimo. Lucas 21:36. Luka 21:36. Luka 21:36. Zato bedite in vsak čas molite, da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega. Velar para que, pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos, escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Algo poderoso. Močno. Hay muchas profecías en Mateo, Lucas, V Mateju in Luku najdemo veliko prerok, pero una que podemos practicar ampak ena, ki jo lahko res y prakticiramo, ejercitar es esa.
In izvajanj mu je točno ta. Y dice que te va a ayudar a pasar todo. In on pravi, da ti bo pomagal prebuditi vse. Y yo creo que es tiempo. In jaz mislim, da je čas. No sé cuántas vigilias harás, Ne vem, koliko bdenj boste imeli, o medias vigilias, ali pa polovičnih bdenj čez noč. solamente por clamar por la nación, por las almas, Samo zato, da boste klicali za narod in klicali za duše, por la iglesia perseguida. za preganjeno cerkev. Es bueno ser responsables Dobro je, če smo odgovorni en el Espíritu Santo, v Svetem Duhu. porque a veces te llama el Espíritu Santo Namreč včasih te Sveti Duh pokliče, y no obedecemos, pa ne ubogaš. y eso es duro. To je hudo. Cuando el Espíritu Santo te llama a talas horas, In ko te Sveti Duh pokliče v najbolj nenavadni uri, te va a fortalecer, te bo okrepil, pero va a contar contigo. ampak računal bo nate. Dios está contando contigo. Bog računa nate. El Señor está contando contigo. Gospod računa nate. Es muy importante Zelo pomembno. cuando oramos por un siervo de Dios, Ko mi molimo za Božjega o služabnika, oramos por las familias pastorales, ali ko molimo za pastoralne družine, todo eso es del Señor. ne, vse to od Gospoda. Señor, te doy gracias. Gospod, hvala ti. Oh, Rabasata, Rabashu. ¿Cuántos pastores hay acá? Koliko pastorjev je tukaj? Pónganse de pie, por favor. Lahko vstanete, prosim. Padre Santo, te doy gracias. Hvala ti, Oče sveti. ¿Dónde vienen ellos? Padre Dios Santo, te doy gracias. Sveti Oče, hvala ti. Oh Señor, toma sus siervos. Gospod, prevzemi svoje Señor, te služabnike. doy gracias. Gracias, Espíritu Santo. Hvala ti, Oh, Sveti Duh. Rabasata. El Señor quiere que preparéis vuestro corazón. Gospod želi, da pripravite svoje srce. El Señor dice que preparéis vuestro corazón, Gospod pravi, pripravite svoje srce. porque viene algo poderoso, Namreč nekaj močnega prihaja. donde va a poner cosas en vuestras manos, Ker bo on lahko dal stvari v vaše roke. muy poderosas, Zelo močne stvari. donde cada movimiento In vsak gib tiene que ser en el Espíritu. mora biti v duhu. Solamente en mi Espíritu. Samo moj duh. Y eso abrirá las puertas a otras cosas In to bo odpiralo vrata za druge reči. que nunca has visto. Reči, ki jih nisi nikoli videl. Oh, Rabasata, Rabaturi. Sata Rabaturi de Ketelevishua. Sata Rabashua, Rabatana. Oh, sí. Reciben de esa fuerza de sus Gospod, prejmite Reciben de to esa moč. fuerza de su Espíritu. Prejmite to moč Recibite njegovega esa duha. fuerza. Prejmite moč njegovega duha. Reciben de esa fuerza. Prejmite moč. Oh, Rebecana. No me preguntes cuándo voy a hacer los milagros, Ne vprašajte me, kdaj bom naredil čudeže. porque ya los estoy haciendo. Zato, ker jih že delam. Solamente quiero que entres en confianza. Želim le, da zaupate. Ya estoy obrando. Jaz že delam. Mi espíritu está obrando. Duh dela. Oh, Rabasakata Rabaturi de Ketelevishua. Oh, Señor Padre Santo. Gospod, sveti Oče. Una nube de su gloria se está moviendo. Oblak tvojega veličanstva se vidi. Para salvación Za odrešenje. dentro de vuestros ministerios. Znotraj vaših Que Dios los ha službovanj. llamado. Gospod nas je poklical Cosas extraordinarias. za velike izjemne stvari. Una fuerza sobrenatural de su In espíritu nadnaravna sila njegovega está duha tomando sus corazones. prevzema vaša srca. No temáis. Ne boj se. Yo los voy a llevar a dar pasos nuevos, Jaz vas bom poklical, da naredite nov korak, donde vais a reírse, kjer se boste smejali. pero yo voy a aclarar todas las cosas Ampak jaz bom razjasnil vse stvari, para que vean da boste videli, que yo voy delante de da vosotros. grem jaz pred vami. Y voy a mover cosas, recursos
in premakni bom sredstva, para que se mováis. zato da boste vi se lahko gibali. Amén. Gracias, Señor. Hvala ti, Gospod. Oh, la iglesia, Señor. Cerkev, Llenos, Señor. napolni jo, Gospod. Llenos. El Napolni que jo, esté Gospod. enfermo, en el nombre de Jesús. Vse tisti, Restaura, ki Señor. so bolni, v imenu Jezusa, Gospod, Problemas obnovi. pulmonares, Señor. Vse težave s pljuči, Gospod, grlo, možgani. Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oče sveti, v imenu Jezusa, Gospod, Con tu obnovi. Espíritu Santo, Prenovi s tvojim el duhom, poder Gospod. tuyo, por tus S tvojo llagas, močjo, hay Gospod. libertad. Kajti ti en imaš estos moč, corazones, svobodo v teh srcih, renovando, Gospod. Señor. Prenavljajo se Pulmones srca, Gospod. también, Pljuča vías tudi, Gospod. respiratorias, Dihalne aparatos poti, digestivos, Gospod. Señor. Prebavni Señor, trakt, en el Gospod. nombre del Señor V imenu Jesucristo, Gospoda Jezusa te damos Kristusa. gracias. Hvala Oh, ti, Rabasaka, Rabature, Bekete, Jesús. Santa Rabashua, Rabakata, Jesús. Llénanos y Napolni nas. sana. Napolni nas, Todo dragi. tormento se va. Vsaka zmeda, nevihta se va, vsaka Toda falsa nespečnost, profecía. vsake lažne En el nombre de proroke. Jesús. V imenu Jezusa Toda naprej. confusión. Vsa zmeda, Todo temor. vse strah, Todo desánimo. En vsa el nombre de nejevolja, v Jesús. imenu Jezusa. Desatamos el gozo del Señor, Gospod, zdaj se veselimo del Gospodu. Espíritu Santo, Gospodu, llenando, svetemu, Señor, ki nas polni, glorificándote ki poveličujemo. en las familias, en los v niños, družinah, en los otrocih, jóvenes. mladih. Levanta, Señor, Gospod, en povzdigni esta nación v tem tu narodu Espíritu Santo, tvojega svetega en los duha, Gospod. pastores, V los pastorjih, apóstoles, profetas, apostoli, proroki, evangelistas, evangelisti, maestros, grupos de učitelji, intercesión, skupina en za los posredovanje, hospitales, bolnišnica, universidades, univerza, o medios de v comunicación, medijih za que tú abras komunikacijo, puertas Gospod, para que tu odpri iglesia vrata, da avance. bo tvoja cerkev, Gospod, Entonces, šla. amén. Amen. Amén.